ubuphelele media. Impondo zingaphambili yabona ngemuva bese ifana nemvubu yakithi yaphothukela eyabuka izinkomo yanyuka ubala yabuka amadoda yamamotheka nondino kabuso buso busadina bakwabo uncwadi zafika kuqala kubhenge emgungundlovu undaba ofele ngeyibofu njengegama lomuzwa kubo lapha emgungundlovu isinamba thasikandaba esiphapha amadoda ngabana namhlalokho bese sawabhabhile nomfazi omuhle nangemilenze sigawula semthemkhulu ngoba emncane iyosala izwela hlanga lwamakhosi silwe esikhulu khula ngonyaka wona washo wona washo wona washo ngiyathokoza ningahlala phansi nabesilo mphathi wohlelo umntwana wamandlakazi Mageba ngithokoze kakhulu ithuba nabesilo uba sithola ithuba futhi namhlanje sesihlangene ngobuningi bethu ukuzohlanganisa nokubungaza ukuphakanyiswa nokugcotshwa kwamakhosi. Ngifisa ukuba balule lokho ukuze abantu bengadideki phakathi kokugcotshwa nokubekwa kwenkosi. Isigaba namhlanje esikuso namakhosi akade ezothela amanzi kuyisigaba ekumele silandele ukubekwa kwenkosi. Inkosi ayikwazi ukuthi ingabekwa ingakawatheli amanzi. Inabesilo ngithokoza kakhulu bahlonishwa nonke idlunkulu sihlangene kulolu suku. Idlunkulu kaZulu yonke ngithokoza kakhulu bondaba abafowethu odadewethu obaba omama bami bangithi omama bami ngisho nabagana abatwana bangobaba ninabesilo. Ngithokoza kakhulu nokuhlukana kwezindlu ezikhona edlunkulu namakhosi asedlunkulu ngokuhlukana kwezindlu. Ngisho ngoba akhona amakhosi asedlunkulu amakhosi alapha ekhaya engibabonile abanye nathi ukuthi masenza lemisebenzi ebaluleke njengale ayakuthatha ukuthi kumele ukuthi abe khona. Nabesilo thokoza kakhulu bakhona uNkulunkulu kaZulu. Siyabonga Nkosi Chiliza, sibonga kakhulu MEC Shenge umsebenzi lona uhlezi usihlanganisa njalo Shenge. Thokoza kakhulu hlonishwa umphephetwa ilunga leParliamente kanye nathi siyathokoza kakhulu. Nabesilo ngokubona nje sihlangene nibona neziphathe imandla zikahulumeni zikhona sibambisene nohulumeni kulesi sigaba. Siyathokoza umntwana Dabezitha umntwana usenqangiphilile. Siyathokoza Mageba uyena olapha phezulu umele isigaba sobaba bami edlunkulu. Siyathokoza Mageba Dabezitha. Bishop Nhlapho siyathokoza Bishop noma sehambile nje ngokuphuthuma eminye imisebenzi kaNkulunkulu kodwa siyathokoza ukuthi kanye nathi ngimdalula ngoba ngiyazi ukuthi ube kanye nami ngimkhuleko. Wake wangibiza futhi ngesinye isikhathi amacala ephakathi nendawo kunzima kakhulu ukuthi ngiyokhuleka kanye naye ebandleni lakhe
wathembisa futhi ukuthi uyolithola ithuba ukuthi esondele esigodleni. Ngiyambonga kakhulu uBishop Nhlawa ngokugcinisa isithembiso sakhe. Ngithokoza kakhulu inina nonke enthe naphelezela amakhosi ondlunkulu bamakhosi abakhona, sibabonile beyobingelela uNdlunkulu walapha ekhaya. Siyathokoza nina besilo. Ngiqhubeka khona lapho, ngithokoza kakhulu izintombi engiyibone ziphekelezela amakhosi. Ngiyathokoza Zimbali Zezwe ukuthi nani nikhona. Ngiyazi ukuthi zikhathe inzima lezi ningi lenu niyabhala, kodwa siyabonga ukuthi nitholile ithuba lokuthi nize la uzobungaza kanye nathi nokuphumuza nje umqondo ngaphambi kokuba nibuyele ezifundweni zenu, ngoba siyanikhulekela. Sifunda ukuthi niphumelele futhi kulonyaka njengoba nenzile ngonyaka odlule. Nina besilo sithokoza kakhulu. Sivivane Butho neNdlovukazi engizalayo, siyathokoza kakhulu nina besilo. Hlezi siyibambe kanye nani. Ngiyazi ukuthi uhlelo lwenu kancane kancane luzokhula, kodwa uhlelo lwenu kumele ukuthi ngilibheke kahle lapha emabuthweni, ngoba niganela baba amabutho ubona abakhwenyana benu. Ake benidedele emakhaya uma ngimcela, kodwa ke leyo soyihlanganise ebuthweni nabesilo. Ngithokoza kakhulu amavikela sihlalo, ibutho lonke likaZulu. Ngiyanibingelela njengomlawuli wenu. Nabesilo ngiqhubeka ilokotho nokubonga kakhulu ithimba lakwangwane elikhona umalumbami. Ngiyabonga ukuthi nikhona nani ukuthatha isikhathi ngaphesheya komngcele nize nizoba kanye nathi siwuZulu. Siyabonga. Ndlunkulu walapha ekhaya, Ndlunkulu kaMawewe, siyathokoza. Sihlezi sibambelele kuwe uDondolo, umuzi omkhulu kangaka. Indlunkulu ikhona izokubambisa mkaNkosi, ungabe novalo. Siyathokoza ukuthi umukela wonke umuntu mkaNkosi nabesilo. Nina beNdlovu, ngenxa yokuhamba kwesikhathi ngizaba mfushane, kodwa ngibeke izihloko okuyizona ezibalekile. Ngithokoza kakhulu isizwe sikaPhunga noMageba uma uthi sihlangene ngalolu hlobo, ngoba siyakhumbuzana ukuthi buyini ubukhosi nokuthi insuka yethu lapha sisuka khona, imvelaphi sisuka phi nobukhosi. Into yepolitiki into yayizolo, ubukhosi obudala, ubukhosi bophila nabantu. Ngoba Nkosi yesizwe, Nkosi yakwaMthethwa eDumbe, Nkosi yakwaMthethwa nobabili boNyamboza, nisekelo nina salapha ekhaya ubukhosi bakwaMthethwa. Ngiyacela boNyamboza nobabili, ngiyazi ukuthi aniphelele seninonke nobukhosi bakwaMthethwa, nibaluleke kakhulu esizweni sikaZulu ngokwendawo nangokomlando. Ngaba ngimile la njengesilo sikaZulu, ukube kwakunesilo iLembe benodingiswayo.
lokho siyakwazi akume ngeqiniso ukuze thina esiphilela bona manje ngokwenyama bona sebephila ngokamoya sibambane bonyamboza ngikukhuluma lokhu silapha esigodlweni phambi kwesizwe sonke siwufakazi umkhosi wokweshwama siyandinga Nyamboza ungwenu kodwa seniboni siyacela ukuba kubanjiswana ngoba ilembe ulwandle lalilandwa khona kwamthetho akungapheli ke akuvuke kuvuthwe ubuhlobo bethu solandelwa zibusiso ngithokoza kakhulu Bonyamboza ngiyanihalalisela ngikhona ngizonibambisa ngobuningi benu ngiyathokoza kakhulu uSindebele thokoza kakhulu uSindebele indawo kuyona indawo yomlando umude kaZulu ngiyazi ukuthi umkhulu wakho esihlalweni ohlezi kuso wamlwela ucijwayo esandlwana nawe ngokunjalo ungalapha ekhaya ubakho akubaleki konke okwenzayo nesikwenzayo nathi lapha ekhaya kumele ube khona Ndebele siyabonga nkosisi wanobamba ubaluleke kakhulu inhliziyo nomoya kaZulu nala sidabuka khona thina siwuZulu Ntombela ngokubambisana nawe ithempeli lethu leliya elingcwele nathi esiliphakamisayo nesilihloniphayo kakhulu eliphethe lesisizwe nendlunkulu nesihlalo konke siyazi ukuthi masibambisene nawe Ntombela namanye amakhosi awumncele kanye nawe inkosi namakhosi aselele azosibusisa mahlobo Matsikane inkosi uMatsikane inkosi uMatsikane ayimningi cishe iminyaka iya ngithi 20 sasiyombula idlinza likaMatsikane sithunywe uMdlokombane uMatsikane walapha ekhaya Matsikane umlando wakho siyawazi kwaZulu uZulu ebhacile izwe likaZulu leliya sikaMageba ngizokhuleka ngizocela ukuba sibambisane ngiyacela ukuba ngesikhathi sami ngisabusa angizeli ukuzobusa ngihlala esihlalweni ngidlo ice cream namakhekhe mina la lokhu okumele ukuthi okusilahlekele ngoba kuningi okusilahlekele kuyisizwe ngicela ukuba sibambisane ukuthi akubuye kusukela emhlabathini kuye usikweni impilo lethu nina besilo kuningi nokuphasiswa lapha enkantolo esingahambisani nawo mayisithule asikhulumi bayaphasisa nje abasibizi nokusibiza ukuthi kusasa uvuka ekuseni twasekuwukuthi uzubona ukuthi lento inobugebengu phakathi kubhlungu ke kumnandi ayike into enzima njengokwakha kulula ukubhedliza kodwa ukwakha sakhiwa kanzima lesi sizwe manje ngeke sivume izinto ezifana ezincane ezifana nalezi zisiphazamisa ngoba sisaba nathi ukuthi siyothini lapha kwelizayo siyothini ukuthi sanishiya nezwe nasala nenzani nabesile
sengiqhubeka kusundla ngamandla awuphongolo inkosi ondla ngamandla ngisebenze nayo kakhulu ngiyindodana futhi kuyo mthunywa umdlokombane ifana nobaba kumina ngiyathokoza Nkosi ngicabanga ukuthi nina besilo amakhosi esengiwaphakamisile azobusiseka amakhosi ningizwile indaba zo ice cream angudli ice cream la uma ngabe ngiye phesheya nizwile ukuthi ngihambe kanjani uhambo lwami ngihambela ukuhlupheka kwesizwe sikababa ukuthi belonzima kangakanani kodwa ngaya futhi ngabuya nemphumelo emihle nina besilo ngiyathokoza nina besilo sengiqhubeka ukubuyela nina besilo odabeni la imithetho le ebengithe ngakhuluma ngayo nemihlaba kunobugebengu ke nina besilo nobuhlungu isizwe singamageba esithe sedlula kubo ngokungabambi kahle lokungaphathisani kahle indaba zomhlaba la kudinga khona ukuthi kuze kuphakanyiswe induna noma kubekwe iso ukubambisana naleyo nkosi lina besilo usuku lwanamhlanje isizwe ngoba sisikhulu kangaka kujwayelekile ukuthi ezweni likaMageba ezweni lamakhosi kube khona indawo obona ukuthi awu lapha abantu bakhona bayalahleka bayaphuma esandleni kodwa manje lokhu beyibiza ngokuthi bangamaZulu angikhulumi ngalabo abayibiza ngamaZulu bese beshaya imashi ubuka ukuthi lo mZulu uyiphethe kanjani induku yakhe ubonda yakusiyeka umZulu lo obheka induku uyiphethe kanjani kodwa bayibiza angisho labo ngisho ngokwendawo indawo esizengamele njengamakhosi ngaphansi kwengwe yamathasa nesifunda saKwaZulu Natal nina besilo ziningi indawo enjalo okufana futhi nendawo yakwathengisa ngayo eseMiddelburg nayo edinga iso ziningi indawo ezinjalo edinga iso nina bendlovu ngithokoza kakhulu usuku lwanamhlanje luyisibusiso siyayazi imilando yobaba omkhulu ngokuphakamiswa umdlokombane umncube usendaweni yaseDukuduku yake yaba neyinkinga ke le ndawo isikhathi eside nabelungu beyidonsa kubuno ngidonsiswa manje ke lapho ngifuna ukuthi nazi nina besilo ukuthi indawo ezikanjalo neyisuke zinombango ongapheli nokuthi leyo ndawo ekubeni ikwaZulu kodwa ungatholi kahle ukuthi ukulawulwa kwayo ilawuleka kanjani kuyake kube khona oyake phakanyiswe kuleyo ndawo njengeso lesilo nina besilo nenhlahla lesi sigaba sifana nesikaNdunankulu uNdunankulu kaZulu imina isihlalo esimkhethayo nesekela Ndunankulu kanjalo
uma uphuca ingwenyama lelo lungelo lokubeka undunankulu nesekela undunankulu ngiphuca ubukhosi bami ukungedelela lokho ngisho ngoba bondaba khona esengeke ngamuzwa ukuthi awu ngoba lona uzalwa khona lapha eDlukulu ukhuluma kanjani ukuthi silwa sinqunda amandla behlangane beyiDlukulu bekhethe indunankulu undunankulu ngiyaxolisa bondaba nginithanda impela kodwa ngeke nginike lelo thuba ngelami yabese thokoze bondaba nina besilo endaweni nangokuhlala futhi ukuyovimba olwandle kusuka lapha ya ku N2 ofakazi bakhona bengiphakamise iso lesihlalo nesizwe kuleya ndawo umnumzana ubaba umhlonishwa umncube bengicela ukuba sondele phambi kwami nimshayele ihloko ngiyathokoza Mncube uba isizwe sikubona ebese endaweni nayo futhi eyinhliziyo kaZulu engiyithanda kakhulu le ndawo ngoba ngisho ngithi mina ngikhulele kuyo iso lenkosi nakhona liyadingakala indawo ekakwe amalokishi nendawo zasemakhaya uma zakhele nendawo ephakathi neTheku neMaritzburg okuyindawo la kubonakala khona abantu bakhona bakhala ngokuthi kukhona ukunganakeki ngokohlelo lobukhosi ngoba ngokubambisana nohulumeni phela kulesi sifunda nabesilo amakhansela ayawenza umsebenzi wawo kodwa nathi njengeyinduna namakhosi nathi kumele senze wethu umsebenzi nabesilo ngalokho ngiyatusa ukuthi kuleyo ndawo ufuneka futhi umuntu onesandla esinokubekezela nokuzwakala uma ephefumula abe futhi umlomo wenkosi kuleyo ndawo ngiphakamisa ngokomlando nina besilo uMancinza uBhambatha uyena owabangela ukuthi umlando phela umlando uthi silo uDinizulu sigcine siboshiwe ngokuthi babezwana futhi bekhuluma umqondo wodwa ukuthi izwe kumele ukuthi limiswe kanjani ngoba baze bangena emhlabathini befela lelizwe useyilo nina besilo lelo zalo lo Mancinza olusavuka futhi luvuka manje ulalo khona ngisho emlandweni nango umnumzana umhlonishwa uZondi ophakathi kwenu naye engimiphakamisa njengeso nomlomo wengwenyama kule ndawo nina besilo
nina besilo ngokosiko ke lesizulu lezi ikhundla ezifana nazo lezi ziyabongwa edlukulu amakhosi ke sengithi amakhosi ikhulu zifike nempahla yokubonga lezi ikhundla abaphakanyiswe ngazo impahla okumele ukuthi sizoma nje lapha phandle ngokuhlukana kwayo impahla iphakanyiswe ukuthi nansi kodwa bengizokhulekela umntwana sebhanganoma ukuba ezosho ukuthi nansi laba bangalezi inkomo zingezaphi lezi zingezaphi nina besilo ngithokoza kakhulu ngicabanga ukuthi ukuphetha kwenkulumo yami lokho ngoba sekuselenje isigaba sokuthi kungene ababonga ngakho isihlalo ebese kubonakala ke impahla ngoba ngibona ngathi khona futhi nabahamba nezethulo ezizize kudlukulu njengoba kade kwenza nje amakhosi nabo kumele ukuthi benze kanjalo. Ngiyathokoza nina besili inkosi inibusise. Ubuphelele Media.